الرحمن الرحيم. Neko te navredi i si ka šetan te veli vrati mu me što mu moćiš i ti vikaš sabor će god nam. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Veli Allah u Kur'anu sura Furkan i koga neznajkovcite, maloumnite, prostite će gi isprovocirat. Qalu salama. To je sjedi miren i ti veli hvala, prijatno. Zaminuva. Ne vlegu ovo konflikt. I to je sabure. I za to će biti nagraden. I sad kao definicija na sabur što je? Kad definicija što je sabur, mi često patikamo sabur je kočnica. Kako kočnica na auto, na vozilo, ako nemaš kočnica će napraviti sudar. Vika sabur, hulukun karim jemnu min fi'l ma la yuksim. Vika to je blagorodno svojstvo. I vallahi, ma uti ahadun khayrun wa awsa min as-sabr. Rekao pejgamber sallallahu alejhi ve sellem i njemu je dadeno na čovjeka po široko i povredno od sabor da ima. Njemu je dadeno čovjeku povredno nešto od sabor. Što je sabor? Vika blagorodno svojstvo koje go sprečuva čovjeka da napravi nešto od što će se kaje. Vidjeći sekunda sabor po vozenje može da te spasi. Sekunda saburna fasada može da te spasi da ne padneš. Znači čovjek kažemo mi da je el-ađele mine šeitan, brzanje je to od šeitan. Brzanje je to od šeitan. I čovjek brzajši da završi neko